इंसान वना बस फलानी कम कर मे कत खतर नमाज पर इंसान वना बस फलानी कम कर मे फुर्सत मिलान नमाज परनस कहें ये चनिस बदनस लिबास छुपवित थवान बचवित थवान इथे कन इंसान सदिस ईमानस अकिस मोमिन सदिस ईमानस बचवित थवान गुनाहों निश बचवित थवान हराम कामियों निश बचवित थवान शैतान निश उस यही ना أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين ومعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيكليتي خوشامدید تۄہہِ سارنٕے عزیٖزن بیٚیِس أکِس نٔیِس درسس منٛز یِتھ کٔنۍ زن روزٕ اَسہِ بیان کٔرۍ اکھ روزٕ یُس زن اَسہِ پٮ۪ٹھ واجب چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ اکھ واجبات أکِس مُسلمانس پٮ۪ٹھ یتھ ونان چھِ نماز یُس گۄڈنیُک واجبات خۄدایَن أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ گۄڈنیُک حُکُم أکِس اِنسان أکِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ یُس حُکُم بجاو اَنُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس پٮ۪ٹھ واجب چھِ کیٛازِ اَتھ مُتعلق چھُ پروردِگارِ عالم قرآنِ کریٖمس منٛز فرماوان سورہ نِساء آیت نمبر 103 منٛز فرماوان پروردِگارِ عالم فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہِ نماز دِیِو تِتھَے کٔنٮ۪تھ انجام یِتھ کٔنۍ تۄہہِ حُکُم چھُ آمُت دِنہٕ کیٛازِ یہِ نماز چھُ سُہ حُکُم یہِ نماز چھُ سُہ وظیٖفہٕ یہِ نماز چھےٚ سۄ کٲم یۄس تُہنٛدِ خٲطرٕ ابدی کٲم چھےٚ یہِ نماز چھےٚ سۄ کٲم یۄس تُہنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہِ روزن واجیٚنۍ کٲم چھِ یہِ نماز چھےٚ سۄ عمل یۄس تُہنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہِ روزن واجیٚنۍ چھِ یِہے نماز یۄس زن أکِس مُسلمانس پٮ۪ٹھ واجب چھِ مُسلمان کیو ستوٗنو منٛز اکھ چھِ اتھ نمازِ چھِ کینٛہہ فٲیدٕ یِم فٲیدٕ ہم دُنیاوی فٲیدٕ چھِ یِم فٲیدٕ ہم اُخروی فٲیدٕ چھِ آز یُس اَسہِ وَنُن چھُ آز وَنو أسۍ اَتھ نماز پرنس کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ اکھ انسان چھُ ونان بہٕ چھُس فلٲنۍ کٲم کران مےٚ چھِنہٕ فُرصت میلان نماز پرنس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ عیا اگر نہٕ انسانس نماز پرنس اگر نہٕ انسانس واجبات انجام دِنس فُرصت یی کِہیٖنۍ سۄ کٲم آسٮ۪س کیٛاہ سۄ کٲم کرٕنۍ چھا جٲیز نہ ژےٚ چھی تتھ کامے شکال یِوان دپان چھِ خۄداے اگر ژےٚ یہِ کٲم رُکاوٹ بنی واجبات انجام دِنس ژٕ مہٕ دِ یہِ کٲم انجام کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ژٕ دِ واجبات انجام گۄڈٕ واجبات تمہِ پتہٕ کر ژٕ پنٕنۍ کٲم ژےٚ کۄس کٲم چھے کرٕنۍ اتھ نمازِ کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ یہِ کرو أسۍ أزکِس درسس منٛز گۄڈنیُک یُس اتھ منٛز واجبات چھِ نمازِ ہُنٛد سُہ چھُ یہِ کہِ نماز چھِ واجباتِ الہیو منٛز گۄڈنیُک واجباتِ الہی یہِ أکِس انسانس خٲطرٕ آمٕتۍ چھِ قرار دِنہٕ تِمو منٛز چھُ گۄڈنیُک اسہِ نماز دوٚیِم چھِ نماز چھِ خۄداے سٕنٛدِ خُشنوٗدی یعنی نماز پرنہٕ سۭتۍ چھِ انسان پننِس پروردِگارس پننِس معبوٗدس پننِس خالقس پننِس خلق کرن وٲلِس خۄش کران ترٛیٚیِم چیٖز نماز چھُ پیغمبرانن ہُنٛد نماز چھِ اولِیاہن ہُنٛد نماز چھِ اوصِیاہن ہٕنٛز وتھ یعنی اگر ژٕ نماز ادا کرکھ گویا ژےٚ روٚٹُکھ نقشے قدم تُہُنٛد ہم پیغمبرانن ہُنٛد ہم اولیاہن ہُنٛد ہم اوصِیاہن ژوٗرِم چیٖز نماز چھِ ملٲیکن ہُنٛد محبت جمع کران یعنی نماز ییٖژاہ ژٕ پران چھُکھ تیٖتیاہ چھِ ملٲیک چٲنۍ عاشق گژھان تیوٗتاہ چھِ ملٲیک چانہِ خٲطرٕ محبت پننِس دِلس منٛز پٲدٕ کران پوٗنٛژِم چیٖز نماز چھِ ہدایت نماز چھِ ایٖمان یعنی اگر کانٛہہ انسان مومِن ونہِ پننِس پانس حتمن چھِ تٔمۍ سٕنٛز گۄڈنِچ کٲم یہِ سُہ گژھِ نماز ادا کرُن اگر نہٕ انسانن نماز ادا کٔر کِہیٖنۍ گویا یہِ ہیٚکہِ نہٕ پننِس پانس مومِن تہِ ؤنِتھ کِہیٖنۍ شیٚیِم چیٖز چھُ نماز چھِ معرفت خۄدایی یعنی اگر انسانس پنُن پروردِگار پرزٕناوُن آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اکھ وتھ سۄ گٔے نماز یعنی ژٕ پر نماز ژٕ پرزٕناوہن پنُن خۄداے ژٕ واتکھ پننِس خۄدایس نِش اگر نہٕ ژےٚ نماز پٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گویا ژٕ واتکھ نہٕ تا ابد پننِس خۄدایس نِش کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سٔتِم چیٖز چھُ نمازِ سۭتۍ چھِ سانہِ روزی سانہِ کمٲے یہِ کینٛژھا أسۍ کھٮ۪وان چھِ یہِ کینٛژھا أسۍ زینان چھِ تتھ منٛز چھِ برکت گژھان تُہۍ وٕچھزیو آز کل چھِ اکثر اوقاتن انسان آسان ونان بہٕ چھُس زینان سٮ۪ٹھاہ مگر سمجھی چھُنہٕ یِوان سُہ کوٚت چھُ گژھان ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ چھِ امِچ یہِ کہِ انسان چھُنہٕ خلوٗصہٕ سان عبادت کران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ انسان چھُنہٕ دِلہٕ سان خۄدایس برونٛہہ کنہِ گژھان انسان چھُنہٕ صحیح طور پر نماز ادا کران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ نماز ادا نہ کرُن چھُ وجہ بنان کہِ انسان سٕنٛزِ روزی منٛز چھِ کٔمی گژھان یوٗتاہ انسان نماز ادا کرِ یوٗتاہ انسان خلوٗصہٕ سان خۄدایس برونٛہہ کُنتھ گژھِ خۄداوندِ کریٖم چھِ أمۍ سٕنٛزن نعماتن منٛز أمۍ سٕنٛدٮ۪ن برکاتن منٛز أمۍ سٕنٛدِس رِزقس منٛز أمۍ سٕنٛز روزی منٛز بجر کران برکت کران
نوٚیِم چیٖز چھِ نمازِ سۭتۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِس بدنس ظٲہری بدنس تہِ سکوٗن واتان دٔہِم چیٖز چھِ نماز چھُ سُہ اکھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ شیطان ژےٚ نِش ناراحت گژھان چھُ یعنی شیطان چھُ ناراض گژھان مےٚ کیازِ رُکوو نہٕ یہِ فلٲنۍ شخص اَمہِ نماز نِش گوٚو یُتھُے ژٕ نماز ادا چھُکھ کران شیطان چھُ گژھان ناراض خۄدا چھُے گژھان خۄش نماز چھِ سُہ اکھ چیٖز یُس أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ وَتھ چھِ ہموار کران کافرن ہُنٛد مُقابلہٕ کیازِ یہِ نماز چھِ ژےٚ کافرن نِش جُدا کران کٲفِر تہِ چھِ وَنان أسۍ چھِ عبادت کران کٲفِر تہِ چھِ وَنان أسۍ چھِ خۄدایس پرستش کران کٲفِر تہِ چھِ وَنان اَسہِ چھُ خۄدایا اگرچہِ تِمن بدل چھُ بُت چھُ مگر تِم تہِ چھِ تِمن خۄداے مانان مگر یہِ نماز چھُ سُہ اکھ چیٖز یُس اَسہِ تِمن نِش جُدا کران کٔہِم چیٖز چھِ اگر اِنسان یژھان آسہِ میٲنۍ دُعا گژھن قبوٗل گژھٕنۍ یہِ کینٛژھا ژٕ منٛگان آسکھ سُہ گژھِ قبوٗل گژھُن اَسہِ فرماوان دپان تُہۍ پٔرِو نماز کٔرِو ادا نمازِ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛژھا تُہۍ خۄدایس منٛگان چھُو خۄداوندِ کریٖم چھِ حتمن تتھ قبوٗل کران خۄداوندِ کریٖم چھُنہٕ نمازِ پتہٕ یُس دُعا یی کرنہٕ خۄداوندِ کریٖم چھُنہٕ تتھ دُعاہس رد کران کہیٖنۍ تہِ نہٕ یِتھے کٔنٮ۪تھ بیاکھ اکھ چیٖز اعمال یِم ژٕ انجام دِکھ کیازِ بعضے اوقاتن چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ مُسلمان کیاہ چھِ کٲم کران سٲنۍ جوان اکثر اوقاتن یُتھُے رمضان واتان چھُ لاگان چھِ روزدارٕے رمضان چھِ مۄکلان سورُے چھُ گژھان ختم یُتھُے محرم چھُ واتان لاگان چھِ نماز پرٕنۍ محرم سفر چھِ مۄکلان سورُے چھُ گژھان ختم اِنسان چھُ سمجھان زرے یِمن کینٛژھن رٮ۪تن خاص رٮ۪تن منٛز چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ عبادت واجب نہ بلکہِ یِم چھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ واجب یِم چھِ ہمیشہٕ ژےٚ انجام دی اگر انسان ژٕ نماز صحیح طور انجام دِ اگر نماز چٲنۍ قبوٗل گٔیے اَدٕ ہٮ۪کن باقٕے چٲنۍ اعمال قبوٗل گٔژھِتھ اگر نہٕ ژٕ نماز انجام دِژٕتھ کہیٖنۍ تہِ نہٕ باقٕے کامہِ مت کر تہٕ باقٕے کٲم کرنس چھُنہٕ ژےٚ فٲیدٕ کہیٖنۍ تہِ ترٛوہٲیِم چیٖز چھُ نماز چھُ أکِس اِنسانس خٲطرٕ أکِس مُسلمانس خٲطرٕ أکِس مومِنس خٲطرٕ ٲخرتس خٲطرٕ کیٛاہ ٲخرتس خٲطرٕ أمِس سامان یہِ کینٛژھا ژےٚ ٲخرتس منٛز ضروٗرت چھی سُہ چھُے ژےٚ یِہوے نماز ادا کران کیازِ نماز چھُنہ نِدا دِوان بس یہِ تنہا ییٚتہِ مےٚ أنۍ زن پنُن ساتھی سۭتۍ یُتھ ژےٚ یہِ ساتھی قبرِ منٛز سۭتۍ ؤسی یہِ آسہِ یِہوے نماز بیاکھ اکھ چیٖز نماز چھِ معاشرس منٛز یُتھُے معاشر واتان چھِ سٲری آسان اللہ تش کران سٲری آسان ودان سٲری آسان کرٛیکہٕ ناد دِوان البتہ اکھ شخص آسہِ خۄش اکھ شخص آسہِ واریاہ زیادٕ خۄش تہٕ خۄشحال تٔمۍ سٕنٛدِس سرس پٮ۪ٹھ آسہِ تاج آمُت سجاونہٕ یہِ تاج آسہِ یِہوے ییٚمہِ انسانن دُنیاہس منٛز نماز آسہِ بر وقت ادا کٔرمٕژ ییٚمہِ انسانن دُنیاہس منٛز نیٖتہِ خلوٗص سان نماز آسہِ ادا کٔرمٕژ یِہے نماز بنہِ روزِ معاشرس منٛز أمۍ سٕنٛدِس سرس تاج بیاکھ اکھ چیٖز نماز چھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ روشنی انان نماز چھِ بٕتھِس نوٗر انان یعنی اگر اکھ انسان یوٗتاہ تہِ خۄداے سٕنٛدِس عبادتس منٛز محو گژھان چھِ یوٗتاہ یہِ نماز ادا کران چھِ تیوٗتاہ چھِ أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس روشنی یِوان کۄس روشنی یہِ روشنی چھِ یِہے پاک دامنی آسان یُتھُے یہِ پاک دامنی انٛدر گژھان چھِ یُتھُے انسان أنٛدرٕ پاک گژھان چھُ أمۍ سٕنٛدِ رۄخسارو کِنۍ چھُ نوٗر نیران تہٕ سُہ نوٗر چھِ أمۍ سٕنٛز روشنی بنان سُہ نوٗر چھِ أمۍ سٕنٛز صفت بنان سُہ نوٗر چھِ أمِس خۄداوندِ کریٖم عطا کران اَمہِ نماز ادا کرنس سدہٲیِم چیٖز چھِ یہِ نماز چھِ مومِنہٕ سٕنٛدِس بدنس خٲطرٕ لِباس یعنی یِتھ کٔنۍ چٲنِس بدنس لِباس چھُپاوان چھُ یِتھ کٔنۍ چٲنِس بدنس لِباس ژوٗرِ چھِ تھاوان کمو نِش نامحرمو نِش یِتھ کٔنۍ چٲنِس بدنس لِباس چھُ چھُپٲوِتھ تھاوان بچٲوِتھ تھاوان یِتھے کٔنٮ۪تھ چھُ انسان سٕنٛدِس ایٖمانس أکِس مومِنہٕ سٕنٛدِس ایٖمانس بچٲوِتھ تھاوان گۄنہو نِش بچٲوِتھ تھاوان حرام کامیو نِش بچٲوِتھ تھاوان شیطان نِش کُس یِہے نماز اردٲہِم چھُ انسانس تہٕ جہنمس درمیان چھُ اکھ خٲلی پردٕ سُہ درمیٲنی پردٕ چھُ یِہے نماز یعنی اگر اکھ انسان یژھان آسہِ بہٕ گژھٕ جنتس گژھُن اکھ انسان یژھان آسہِ بہٕ گژھٕ جہنمہٕ نِش دوٗر روزُن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ وتھ سُہ کٔرِنۍ نماز ادا باقٕے واجبات تہِ چھِ واجب انٕنۍ انجام کانٛہہ وَنہِ زَریا نماز پردٕ باقٕے ترٛاویا نہ باقٕے چھِ انجام انٕنۍ مگر اولیٖن کٲم یۄس أمِس انسانس چھِ اولیٖن یُس حُکم أمِس انسانس دِنہٕ چھُ آمُت سۄ چھےٚ یِہے نماز گوٚو یہِ نماز چھِ پردٕ بنان ژےٚ تہٕ جہنمس درمیان کُنوُہِم چھِ جہنمہٕ نِش چھِ آزٲدی میلان اَمہِ نماز پرنہٕ سۭتۍ وُہِم چھِ پُلہِ صِراط چھُ ہٮ۪کان اِنسان اَمہِ نماز کہِ وجہ سۭتۍ یعنی یہِ نماز چھِ أمِس ڈوٚکھ بنان یہِ نماز چھِ أمِس ساتھی بنان پُلہِ صِراط پار کرناونس بیاکھ اکھ چیٖز یہِ نماز چھِ
पोज जनत यानी अगर इंसान खबर कूचाह नेक अमाल बजा दिवान नमाज पारान कहें तन ये जनतस गि कहें क्या गोडनिची कत वन ये नमाज कबूल बाकी अमाल त गन कबूल अगर ऐ नमाज कबूल कहें तन बाकी अमाल त गन कबूल कहें तन युथ गोडनिच नमाज अंजाम दिहान तम पे कर कमे कमे तम पे दि वाजिब ये अंजाम मे दि मुस्तहबात अंजाम कहें तन ऐ मिली पन हक अलबत्ता अगर ऐ नमाज यल त्रो तम पतन सारी वाजिबात सारी मुस्तहबात अंजाम दि तम त लगन नमाजी सह चीज इंसानस बुलंद मरतब दिवान नमाजी सह चीज इंसानस इज्जत आबरू दिवान नमाजी सह चीज इंसानस बुलंद करान प्रथ कह सह चीज ये जरूरत मंग खुदायस खुदा दी कम की बरकत ये नमाज पर नमाज मज पन अथ बुलंद कर नमाज मज अथ तुलक थोद खुदायस वन ये कह खुदायस मंग खुदा अता करान इथे कन इंसान वन गाहे अवकात बहुत गुनाह करान बहुत हेकान यमो गुनाहों नश दूर रोज दपान नमाज सह चीज यम सो गुनाहों नश दूर रोज कित कन युथु यह नमाज परान वन जन ये कुन सात जहनस मज ख्याल बह कर हराम पे दिमो गलत कम अंजाम ना नमाज वन जहन वन ऐ वनी नमाज भर अगर वनकस यह हराम कम अंजाम दि कित गक वनी खुदायस ब्रोह कन नमाज भरने वही नमाज रुकावान यमो हराम कामों नश यम तम फायदे यम इंसानस मिलान हम दुनियास मज हम आखरतस मज नमाज पढ़ने सतन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। इल्तिमास दुआ। لعنت بر اول لعنت بر ثانی لعنت بر قنفذ ملعون جانی بر ابو سفیان بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساربان بر ابن